Assalomu alaykum Jalol avtomobil podpischiklari. Bugungi sizlarga Egadan Largus qo'yib beramiz. Largusimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 393 ming kilometr yurgan. Mashinamizga motor bosilgan. Motorimiz 5000 kilometr yurib tutdi. Motor bosilgandan hali 1 oy bo'ldi. Mashinamizning holatlari ideal turibdi. Qarab oyoq haydalgan mashin. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Ichlari mehr berilib haydalgan mashin. Bunun azar görgen, döndürülgen, uğulgan emas. Özleriniz üçün bir qatar teşkirtirib ala verəsiniz. Maşinimizin duruşlarına qaranglar, tereng durubdu maşinimiz. Maşinimizin puluna gəladigan bolsaq, maşinimizin pulu 75 milyon soma qoyub beramiz. Üstünde yarım son, 1 som qaytaladı. Maşinimizin egaləri bilan gaplaşıb özləriniz baxalarını gəlişdirib ala verəsiniz. Nomer koyamız. Alakaya çıkışlarınız mümkün. Maşinimiz Jalol Avtosavdoda duradı. Gələ verəsiniz, sizləri kütüb qalamiz.